ni soko ya Kinama, ni soko ya Kinama iri kirasha, mutabaze kizimya moto nirashika gushika ubu. Ni soko ya Kinama iri kirasha. Soko ya Kinama iri kirasha. Murabe ingene mwotabara. Ari musoko mukinama ni murabe ingene mutabara kabisa isoko iri kirasha zimya moto kubaho twatabarije ntirashika Basha n'urugamba ntibyoroshye umuriro ni mwinshi kabisa ubona ko bitoroshye umuriro ni mwinshi ingorane turagerageza mugabo ntibyoroshye kwihangana ntibyoroshye. Ni inkuru y'akababaro n'agahinda mu isoko yo mu Kinama nk'uko uri kubireba mu mashusho n'amafoto kuri iri shyano n'akaga kaguye, ariko navuga ngo kabitera ni abarozi bacuruza mu masoko y'u Burundi n'atarashya zashya kandi nta nashya ngo bayavugurure bayubake jamais. Soko nkuru ya Bujumbura n'ubiricaye ntabwo ndiyumvisha ibi nakamaramaza, sindiyumvisha igicumuro Uburundi bwacumuye kugeza ubwo igihugu kiri mu bukene nk'uko murebe abapangayi ayo bagowe, murebe abakozi ba leta ayo bagowe, ibintu biraduga imishahara ntiduga, babuzayo bacira babuzayo bamira bari gusoma nturi, noneho n'amasoko ari guturirwa kandi aturiwe n'abapfumu n'abarozi n'abadede n'imbonerakure. Kuko ntuza kwitegereza iri soko ryahiye, iri soko riri gushya ryari rifatiye runini abene gihugu bisumagamo, isoko rishobora gushya. Abantu nka babiri bampaye amakuru, yenda n'abandi bayampaye pe, ariko babiri amakuru nizeye nuko uyu mwene gihugu mwumvise muri kuvuga ngo kizimyamwoto yabuze. Iyo kizimyamwoto ibonekera ku gihe hari ibyo bari kuramira, ariko kumvo z'ubukene n'ibitoro ngo habayeho communication y'inyamirama bizagombaga gutabara hakagira ibirokoka, kizimyamwoto cyangwa se imbangukira gutabara mu gisata cy'umuriro yahageze itebye, bizanira akaga kuko hahiye byinshi by'ibitagombaga gushya, ariko kamuyu yakomaga abwira abantu ngo n'aya masaha ntabwo kizimyamwoto iraza. Ni imodoka ijejwe kuzana amazi, ariko ijoro ryose baraye bazimya, ngira ngo n'ubu baracyazimya, byananiranye. Uyu ni umuriro w'abadayimoni, izi ni ingufu z'ukuzimu, izi ni imwembu mbi za shitani. Ntusha kumbwira ngo pastor ari gucuruza mu isoko rya Kinama, umupfumu ari gucuruza mu isoko rya Kinama. Pourquoi umupfumu acuruze hano
pasitori acuruza hano mwicarane. Ubundi aya masoko abamo abantu bakijijwe, abamo abantu basenga. Aba bantu bacuruza uburozi ku kiro bagacuruza kuri mironko, aba bantu bacuruza uburozi mu gitebo bakabucuruza ku ibasi, imizi y'ibiti, inyamaswa z'amoko yose barazicuruza, inzoka, ingwe, ibishato. Aba bari gucuruza ubuzima bw'abantu, barimo barica abantu. Ni gute abakozi b'Imana bari muri aya masoko y'u Burundi badafata ingamba ngo barare mu mazi biyirize ubusa? Aba barozi bave mu masoko y'igihugu cyose. Nta soko, buri soko bararyubaka bagashyiraho igice cy'abarozi, wagira ngo ni amasezerano bafitanye. Igihugu cy'isezerano kirimo mama perezida Denise Bucumi, umugabo w'umuhizi yari pasitoro, ubu neva arakubwira ati ndi umukristo. Igihugu cy'isezerano, abarozi baradandaza bakunguka, abarozi baracuruza bakunguka. Bagomba kuyaturira rero, kuko ni abapfumu, ni abarozi barimo baraturira amasoko. Yego bafite abo bakorana, bafite abo bakoresha, ariko sivopure kubera iki bayari Dagoni shitani isangirira ku meza amwe n'abantu b'Imana? Kubera iki aka kariba Imana icukuye kitwa Kinama, kitwa Buyenzi, kitwa Bujumbura, ako kariba nabwo ko mureba ubutayu bumeze nabi, inzara n'ibibazo ko ari byinshi? Kubera iki abarozi baza kuvoma ku iriba n'abantu basanzwe bazima b'Imana bakavoma ku iryo riba? Ese birakwiye ku mwana wa shitani n'umwana w'Imana basangirira ku meza amwe? Moshe, monami, please. Nyamara Uburundi mushaka mwakiyiriza ubusa mugasenga. Nyamara urundi mushaka mwatega amatwi by'Imana. Mugomba mwasenga tutarasengera, kuko ibintu ndabona iyo bitera bijya n'akamaramaza. Iyi soko ni nini cyane, abahazi isoko ya Kinama genda yizi, nagerageje kuhatemberera gusoma bisanzwe. Iyi soko ni nini, ni isoko nini rwose, ni nka Buyenzi. Ngira ngo twahaguriye n'igitanda n'umumama nabaga ko kumusaga. Vrema ni ukuvuga ngo rero, kandi leta nta kiri bufasha abantu. Hari abari mu mabanke kredi, hari abantu bari batunze imiryango. Kubera iki kibi cyiyongera mu kindi aho kugira ngo ikiza cyiyongere mu kindi? Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu atihanye, kandi Imana kugira ngo iguhombe izaguhombya. Abantu uko bakamandaza imitima banga kwihana, uko abantu bishyira hejuru bakanga kumvira Imana, niko kaga, niyo shyano, niwo muhero, niwo muriro, niyo nyatsi ivukiye igihugu cyose. Kubera ko nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Hagarara ubone, hagarara ubone. Abantu barasemerera bati ni abanyabinyoma, abandi bavuga bati ni abanyabinyoma. Nta ndwi y'ubusa, nta cy'ubusa. Ibi yenda ko mbivuze nkweretse n'amashusho urabyemera, ariko ubundi iyo nza nkavuga gusa ntiwari no kubyumva. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, ni Prophète General Martin. Dushimiye abantu bose bagerageza kuduha amakuru tuyasangiza abantu, ariko mureke tujye inama ku migabane 5 igize isi. Uretse ko yewe yenda afite amakuru ko Dawidi aje kwima ingoma, yenda agacika ikintu cy'abarozi, ariko ataranaza. Hari hakwiye ikipe y'abanyamasengesho tukajya inama, mwabapfumu mwe, mwabarozi mwe. Imana ntinabahe kumva ibi, koko amatwi yanyu sayo kumva ibi. Tukajya inama tukabaca muri iki gihugu cyane rwose, capable. Kuko abarozi bungura iki gihugu, abarozi baterera iki gihugu, abarozi bamariye iki gihugu. Abapfumu bafashisha iki igihugu? Shubundi bafashe umupfumu nuko harimo indi nkuru nabuze umwanya wo kuyitegura. Bafata umurozi n'amaguru yambaye ibintu byose n'amafoto y'abantu arenga ibintu byose. Abarozi kubera iki? Itegeko ry'u Burundi ngo ryemera uburozi bunyuze muri laboratoire, kazi yake. Ariko
niba mubyemera uko umuntu akazana uburozi ku isoko akabucuruza avamedi ya premidi, umuntu agapfa yishwe n'amarozi, undi agapfa yishwe n'abarozi, leta ikingira ikibaba abarozi kuko nayo yabiroga cyangwa se ibifashisha cyangwa bayifasha, kuko umuntu wagiye kudiringa kugira ngo abarozi bemerwe mu masoko ni umwe wabigizemo uruhare ku rwego international twe tutari tuzi. Uyu muntu wagiye kudiringa kugira ngo abarozi bemerwe, baroge, bice, bangiza igihugu, n'Imana ishavure, kuko Imana ntago umuntu yahaye ijambo shitani kamemu Yesu abibona nabi, n'Imana ibibona nabi, kandi si ukubibona nabi, ibyo bintu nyine birahabanye. Vraiment Pentecoste mwiyunganganye. Dushimiye umuntu ejo waduhaye iriya audio yivuga butumwa nanisegura ku bantu basanzemo iminota 6, yeditinze nabi, iri gusa bahafashe nabi, sorry, ariko ubandanyije inyuma urumva buriya butumwa bire bintu ni seriye, ni kweri. Nanjye nabyumvirije ndavuga nti uyu muntu ari mu mavuta 100%. Buriya se nabyo ninjye wabimubwiye, nabyo ninjye wabimwoheje, ninjye wabimutumye. Tureke guhendana no kuryajyana. Igihugu kiri mu yabira, kiri mu yatogota, Yesu ujejwe kwarura, Yesu ufite kizimyamwoto yazimya inzara, Yesu ufite kizimyamwoto yazimya akarindi k'abadede, Yesu ufite kizimyamwoto wazimya ibibazo baburiye inyishu n'ibisubizo. Dutabaje kizimyamwoto yo mu ijuru, naho kizimyamwoto yananiwe isanzwe ya CNDD-FDD, ariko kizimyamwoto iyo mu ijuru ni ukuri salute. Yesu rero uzimya ibintu bikagenda neza, kandi igihe umuntu ahure ndi muri kote yivuga butumwa, ntabwo ndi muri kote yo guhangana n'abanyepolitike, ariko ndi kuvuga icyo Yesu yantumye kandi yantegetse, kandi icyo turakemanga ABCD Y mwanka mwemera. Tugomba kuvuga ukuri nta kurya indimi. Rero ndemesheje abantu babuze utwabo, abantu ibintu byabo bihiriye muri iri soko, ndabihanganisha mbasengera, kandi mbwira abantu ngo ntimurekure gusenga, kuko turi mu ndwi y'umutuku, turi mu kwa gatanu k'umutuku. Niki nacyo kiri mu bintu biba biri kugaragaza imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana. Mugabo ntabwo Yesu ari buze ngo yabateguje ngo muze, Yesu aza nk'umusuma, ntabwo aza ngo abanza asemerere ngo ndaje uyaye. Rero ibi biri kuba, n'ibindi biza kuba, n'ibindi biri bukomeze kuba. Mwebwe mube 5/5 ku Mbabazi TV 3, igihugu cyose kiri hanga, abantu bari maso ku Mbabazi TV 3, 5/5 cya 7/7 3/3. Tuhari kugira ngo tubabwire iby'Imana iri gukora n'ibyo igomba gukora. Naho aba bapfumu batwitsira isoko, namwe akanya icyo nzi cy'Imana irashyiraho iherezo ku kajagari n'akavuyo k'aba barozi badutesheje, bakora amabara nk'aya bagahishirwa. Reka minira, turaza kubandanya mu ijoro. Nje ku manywa kubw'iyi nkuru, nagira ngo abantu mbamenyeshe ikibaye ku manywa, ariko ubutumwa busanzwe turi bubukomeze mu ijoro. Mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Ciao ciao, shalom shalom.